arra wanni nani eeguu ture aslihi mena dhageeffadha. Hoggaa ustaad ana sachi taa'ee booyu ustaadana sin dhaqanii lolan jeetiin eeguu ture beeki. Osoo nuti jirruu online irra baataa ja'anii garuu hagammaan agarre. Maybe arkuu dhaban. Waan kana arkuu dhaban ilma namaati cudrii namaa kaayuun barbaachisaadha. Yoo arkuu dhabuun akkana isaan goote ammallee rakkoon qabu. Eenyuun komachaa jira beeytanii? Nama biraa komachuutti hin jiru. Abbootii qabeenyaatiif komachaa jira. Abbootii qabeenyaatiif komachaa jira. Hunda isaaniitu maqaan dha'uu tokko tokkottiif beekan. Ammoo wanni ummanni kun godhu tanaa ol akka taataniin beekaa beeka. Tanaa ol akka taate. Sumunii takkittiin Oromoon nuu kannitu hundarra caalti. Garuu wanni takka taniin ani xiqqishoo qirna je'e namni keenya suuraa arra bareedduu qabnu tana tagaafa dur suuraa qushaan qushura wayii barbaadeetitti bar osoo wayillee sii kannuu baate hamsaan gaafa tokko kana turee jaarii ol baasan sii galee sii fokkotaasan osoo wayillee sii kannuu baatani. Namni keenya hundallee miti garii waan sii kanneen si tuqa. Gariin ammoo warra gartee wanni san isaan hin gammachiifne jira. Wahuma tanaaf jechaan silaa ustaadni akka asirra dhufuun feene. Talamadaa wanni niin jechuu fadhu. Obboleeyyan keenya gaggaariin warri babbareedaan sheekotii teenyaaf makiinaa bitaa jiru. Sheekotiin teenya itti deemuudhaaf makiinaa bitachaa jirti. Ustaadni ni haajame maaliif nutti usan? Makiinaan irra wal dorgoman san eeysa nama 16 tulaaluu ture hoggaanan dhufu. 16 san dubbii mubaarak taatee beeki walirra laalee usaa. Tanaaf wanni ni isin gaafadhu yaa Oromooti yaa warra na dhageeffachaa jiru. Bakka jirtanitti Rabbi isin haa tiisu. Bakka jirtanitti Rabbi isin haa jaalatu. Bakka jirtanitti Rabbi rakkoo teessan guututti haa furu. Garuu wanni niin irra deebi'ee isiniin jechuu barbaadu dubbii mubaarak san nu jalaan godhina. Namni hundi walirratti eegee dagataasan. Taamma jenne tana yoo asumaan callisan laata dhiiroo ustaadaatu gama amantii ta'eef irraa usammoo maaliif irraa usan? Ustaadaatu dubbiin gama amantiitiin dhufnaan irraa usanii tuni tana isaanumaaf hin kannee biraa deema dhiiran barbaada dhiira akka abdii dadar. Leenca haati deeyse ka sodaan qabne akka abdii dadariin barbaada. Akuma 500 kan if keeysaa bu'u ni jirtan as keeysaniin beeka. 100 jira as keeysa. Wallahi 100 jira. Dhiiran barbaadaan. Tagartee amma silkii qiliw gootee anaatu abdii dadariin dorgoma jettu. Eenyu ka abdii dadariin asbuu mubaarazaarra. Allahu Akbar. Eenyu ka abdii dadararraas beekuuffisu ni jira. Ka khayrii keeysatti dorgomu jechuu barbaanneeti. Khayrii keeysatti. Tanaaf galatoome obboleessa kiyya abdii dadar Rabbi sirraa haa jaalatu 500 anaatu boru ganama ergaa jee leenci. Tana qofaa miti beeki abdii keenya yeroo hunda 300 400 200 wallahi nama kanneenii fanne jechuudha. Rabbi qabeenya isaa haa bal'isuu fi qabaataa gartee qabeenyi biratti barbaadamu Rabbi isaa haa godhu. Namni as jirtan akka gartee namni nu ol ka'u nama 10,000tti gad deebinee bara. Meeqa namni nu ol ka'u vaayiraalii akkatti ol baasan mee vaayiraal sana akkamitti ol baasan as limee guuta kan uume. Ustaada irratti giftii yoo keessa qabaatan yoo kennan ustaada walirra buutii baariyaa illee utini qaba. Achi silkii tirfii horii qabdan hunoo jiraata. Ustaadhaanatti bira warri jirtan silkii takka malee nu jeequ jirtiin fayyadaminaa jaan. Yookaan gabbaa jaan alatti. Ustaada waan naa gootu Haya. naa barreessimee waan akkaawuntii fi amma namaatu
Hayyee ustaadanas gabbaasi ol deebise hogguta akka asli. Gabbaas isumarraa deddeebi'u jira gabbaasi ol deebise. Ustaadanas gabbuusi ol deebise. Abdii kiyyatti naafuu fi habiibii maal jette? laal nama wayittiin bilbilee Haya. amma yoo na ergite akkaawuntii fi maqaa isaa guutuu amma resiida simuuti. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Akkas naa godheete maa namaa wajjin. Atummaa naa barreessi. Tole. Ayo baru buka kabate. Ana si barreessa akkaawuntii asumaannatti hima ustaada Kuma tokko. Dhaab. Warri birallee asumaan qabadha. Ni dhagaa. Ni jirta. Ni Ni dhaga'a dhaga'a. habiibi. Dhagaara dhagaara. Eh. Qaceelloo dhaga'amta. Asli gabusi ol deebiti mee. Asli gabbuusi ol deebisi ustaadanas gabbuusi ol deebisi. Niitoorki isaaniitii kana godhu jira gabbuusi ol deebisi. Naayimi asli kum takka Soddomii takka. soddomii takka 39. 39 55. 55 29. 29 Sadii. sadii. Anas Irraa si Muhammad. deebi'a. Kum takka Mm. 30 Mm. 39 Eh. 55 Mm. 29 sadii. Tole. Obboleessa Riyaa Abdii fi ergaa maqaan Anas Muhammad akkasiimi. Anas Muhammad Idris. Anas Warri Muhammad walii taraa Anas hin galcha. Idris. Abdii kiyya siin dhaqqabe kunooti. Okay, naa dhufee dabbaalillee na ergee keessaan jira. Yeah. Waan hin godhu gurbat deebi'eetiin imeeliin godhaa fi namaa wajji dalaguu jira wayii wajjin aggannaa. Gurbaa sanitti ergeetiin gurbaan akkanaa ergoolee isinitti as deebi'a yoo naa dhaqqabe amma akkanaa erguun godhaa. Tole leenca kiyya galatoomina. Tolayyee. Tole. Hanga ustaadanas ol deebistanii mee ustaad ibsaa keenya welkaam habiibi dhiyaadhu. Ustaada ol na biratti ol bal'isa ustaada.